बुझे मुझे निर्जन निशार्थ राति शनिवार निशार्थ राति मु फेरुची नवीन निवास देखिए फेरुची हठात गोटे पेचाटा बहुत जोर आवाज कला मो सामने उड़ी 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 किसी बाट आसला तापर देखिली पेचा चलीगला गोटे कला बिलई राब देकी मो रास्ता आगे रास्ता काटिला तापर टिके आगू जाइए गोटे विकटाल भयंकर शब्द शुभागला से गोटे गछ अच्छी पाचेरी अच्छी से दाढ़े शुभागला भयंकर आवाज शुभागला तापर मुझे जानीपारि जे कौन गोटे प्रेतात्मा मत हेल्प मागुच तापर मुझे छिड़ा से प्रेतात्मा से प्रकट है प्रकट होगी मत से कहला मुझे नवदासर प्रेतात्मा नवीन निवास मुझे घुरुची बाबा तो पेचा डाकिला तो पेचा डाकी गांडी मारला ना तो हाय हेलो नमस्कार मु हंटर आसीगली आपण मन पई पुणी एक नुआ रोस्ट वीडियो नहीं की तो आज रोस्ट जहाँ प्रभाव जाऊँ सी आज्ञा ओडिशार सबुठ बड़ ठक भूत मान प्रेसिडेंट हाँ आज तुम सब भूत देखिए आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा बूम क्लिंग 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 करेगी गोटे माने फिल्म यात्रा करछि आको फिल्म रो बढ़िया रोल करछि ये बढ़िया बाबा एक्टिंग करिवो एबे हमर भूत मानकर मीटिंग चल थाए मो दिन एबे भूत मीटिंग रे जाइथिली सेही नवीन निवास देकी से आगु जाइथिली गोटे जगह को गोटे शमशान अच्छी सेठी मीटिंग होतला भूत मानकर आपण माने दुनिया पवन देखिथिबे किंतु बुढ़ा बयस रे पवन करथवा लोक बुढ़ा बयस रे लोक मानको भूतिया बनथवा भाडुआ चुदा लोक तो मान केबे देखि नथिबे हाँ आज्ञा ये होजी ओडिशार परम भाडुआ चुदा बुढ़ा मनीष मानकर मीटिंग है भूत मानकर इतर जगत भी मीटिंग अच्छी कि जो मैंने से साधना कर मंत्र बल सहित से माने इथर लेयर सहित जोगाजोग कर द्वारा करे से मत मोर बहुत हेल्प चाहती जहाँ सुविधा असुविधा बुझे मुझे तो यूनिवर्सिटी पाठ पढछु से भूतिया कथा करछु भूतिया कथा करछु निर्जन निशार्थ राति शनिवार निशार्थ राति मु फेरुची नवीन निवास देखिए फेरुची हठात गोटे पेचाटा बहुत जोर आवाज मो सामने उड़ी 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 किसी बाट आसला तापर देखिली पेचा चलीगला गोटे कला बिलई राब देकी मो रास्ता आगे रास्ता काटिला तापर टिके आगू जाइए गोटे विकटाल भयंकर शब्द शुभागला से गोटे गछ अच्छी पाचेरी अच्छी से दाढ़े शुभागला भयंकर आवाज शुभागला बाबा तो पेचा डाकिला तो पेचा डाकी गांडी मारला ना तापर मुझे जानीपारि जे कौन गोटे प्रेतात्मा मत हेल्प मागुच तापर मुझे छिड़ा से प्रेतात्मा से प्रकट है प्रकट होगी मत से कहला मुझे नवदासर प्रेतात्मा नवीन निवास मुझे घुरुची घुरी बोलूँ मुझे तू कहीं नवीन निवास नवदासर प्रेतात्मा बोलबार तुम कारण कौन ना मु मंत्री थी आ मते किसी कुचक्र गोष्ठी मैंने मत हटई देले अच्छा नवदास केस भी तुम सॉल्व करियो ता आत्मा तो तुम पाखर अछि ता पछन के मारला तको सब कहि दो से किछि कुचक्री लोक अण ओडिया कुचक्री ता सहित दी जन से नवदास प्रेतात्मा को दी जन जन अण ओडिया अच्छी आ जन ओडिया अच्छी दी जन मिसिकी किछि गोटा षड्यंत्र से चक्रांत कले चक्रांत करिक मते से मारी किंतु अच्छा सीबीआई कहीं रही पुलिस कहीं रही ईडी कहीं रही सब कहीं रही फोरेंसिक डिपार्टमेंट कहीं रही तुम तो सब केस सॉल्व कर दो भूत को नहीं गोटे बेद बुढ़ा कि कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं भूत प्रेत जो कहते मो पाखे 40 लाख थे आगुरी एवं गोटे रशियान भूत वर्ष है जॉइन कर 40 लाख एक एवं रिसेंटली रशियान वाह अच्छा से रशियान झील ना पुओ अरे झील हेले आम टोका भारी बेद से झील हेले रशियन भूत हो कि झील हो सी सब बड़ा हरामी हो बेटा 40 लाख थे आगुरी एवं गोटे रशियान भूत वर्ष है जॉइन कर असंभव 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 रशियन भूत रखी गोटे बेद बुढ़ाटे कि
ସମାଜକୁ କୁସଂସ୍କାର ଶଳା ଶିଖଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତୁମେ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନା? ଆମର ତ ଆପଣ ଭୂତ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ। ବେଶ ବେଶ ବେଶ, ତୁ ରଷିଆନ ଭୂତ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ଭୂତ ଅଛି, ପୁରା ଟାକେଲା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜନି। ଯିବ ଏମିତି ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ ତ ଗାଣ୍ଟା ମାରିବ, ତ ଭୂତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କହିଲେ ଆମେ ଭୂତ ରଖିଛୁ, ପେଳ ରଖିଛୁ ତୁ ଆରାମ। ନବଦା ସାତ ଡାକି କଲେ ହେଲ୍ପ ମି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଇଡି ଭିଡି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲ୍ପ କରି ତା କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଏରକ ଭଡ ଅଛି ତା ଲୋକମାନେ। ଆରେ ମା ଘିଏ ଭୂତମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଭୂତର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣ ସବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପଠେଇବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆସୁଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 42 ଲୋକ ଭୂତ ଯିବେ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେନି, 42 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ବାଛିବେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାହିଁବି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇପାରିବି। କାଉଁରୀ ହାଡ଼କୁ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ କି ଶୁଣିବି ନାହିଁ କି ମୋତେ କେହି ବଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। କେବଳ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଭୂତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଡ୍। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବୁଢା ବସିକି କି ବାଣ୍ଡ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ରାଣ୍ଡ କାରନାମା ଚଲେଇଛୁ। ଭୂତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। I got broads in Atlanta, just to lean the family. ଆପଣ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ବଳି ବିଧାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବେଦ ବୁଢା କୁଆଡେ ସବୁ କିଛି ଖାଉଛୁ ତୁ, ଶଳା ଗଞ୍ଜି ମାରୁଛୁ କି? ଗୋଟେ ମିଡିଆ ତାମସା ଚଲେଇଛି, ଗୋଟେ ହୁଁ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚିଂ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆକୁ ଫିଲ୍ମରେ ନଉନ, ବଢିଆ ରୋଲ କରୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ନିଅ ଆକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ରୁହ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଗିବି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ, ଏଇ ନବଦାସର ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। शाबाश। ଶଳାର ଏ ଶଳା ବୁଢାର ଏଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ପାଗଳାଖାନା ପହଞ୍ଚାଅ, ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ରାଞ୍ଚି ପଠାଅ। ଭୂତ ମାନେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ତୁ ରଖିଛୁ। ଆଣ୍ଡୁ 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିପାରିବୁନି, 42 ଲକ୍ଷ ତୁ ଭୂତ ରଖିଛୁ। ଏତେ ପୁସିଆ, ଏତେ ପବନା। अरे रुको जरा सबर करो। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ସିନା ଏଇଠୁ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ତ ଭୂତ ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆକୁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁନି ସହଜରେ। ଆପଣ ରହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍, ଭୂତ କମିଂ, ଆସିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି। ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଆକାଶରେ। ମାନେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି, କାରଣ ମୁଁ ବି କେବେ କଲ୍ କରିନଥିଲି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହିଲା ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ କେବେ କଲ୍ କରିନି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ବର୍ଷା, ପବନ ଏତେ ତେଜ ହେଲା। ବର୍ଷା ଇଏ କରଉଛି, ଖରା ଇଏ କରଉଛି, ଶୀତ ଇଏ କରଉଛି, ସବୁଆଡେ ଇଏ କରଉଛି। ଇଏ ଭଗବାନ, ଭୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପେଳ ତୁ। ଆରେ ବୁଢା ଶଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟା 15ରୁ 6ଟା ଯା ବନ୍ଦ, କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭୂତମାନେ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ କରିନେଲେ ସେଦିନ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ। ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ମାଇପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମ ମୁହଁରେ ମୁତ, ଆଉ ମୁତିଲେ ଆଉ ଭୂତ ତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବନି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟେ ଆଜ୍ଞା କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଓପନଲି କହୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ରିଆଲିଟି କ'ଣ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କର ୟାର। ଏ ଭାରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତାକୁ ଦେଖାଉଛ ଟିଆରପି ପାଇଁ। ମାନବିକତା ବିକି ଦେଇଛ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଖକୁ ପଠାଅ, ଏ ବୁଢ଼ା ଦେଖୁ। କାରଣ ଏଭଳିଆ ଏଜେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭୂତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିକି କରିବ, ତାକୁ ମନ କହୁନି ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ମାନେ ମତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କର ଏ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି। ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ବୁଢ଼ାକୁ ମୋର ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା, ସେ ମୋତେ ଆସି ଭୂତ ଦେଖେଇବ। କେତେଟା ଭୂତ ସିଏ ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନିହାତି ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ।
ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 1K ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିବି ପୁଣି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ।